Mentang ini page yaki program Ialehkai mentang kasngi Lashai Mynstep. Hagajing Ialehkai ICC Champion Trophy hagapor architect no paisngi kajing Ialehkai kalong haprengka Pakistan Persia ke New Zealand. Hagajing Ialehkai I-League hagapor sau baje kajing Ialehkai kalong haprengka Rajasthan FC Persia ke Serini didikan. Bar hagapor sau shiteng janmit kajing Ialehkai kalong haprengka Dempo SC Persia ke Shillong Lajong. Hagajing Ialehkai Indian Super League hagapor nyau shiteng janmit kajing Ialehkai kalong haprengka Hyderabad Persia ke Mumbai City. Hagajing Ialehkai Champion League Playoff second leg hagapor Khatway Khatsan PM kajing Ialehkai kalong haprengka Dortmund Persia ke Sporting. Bad kajing Ialehkai hagapor Shibje Shiteng AM kilong ke Real Madrid Persia ke Manchester City hagaba ke Real Madrid ke Tam haga gol aggregate da Laila R ke PSG Persia ke Brest hagaba ke PSG ke Tam haga gol aggregate da Laila Not. Bad ka waypat kadai haprengka PSV Persia ke Juventus hagaba ke Juventus katam haga gol aggregate da ar lakaway. Hagajing Ialehkai Polista hagapor lai saupusan AM kajing Ialehkai kalong haprengka Kynhun Neymar ke Santos Persia ke Noreste. Hagajing Ialehkai CONCACAF Champion Cup hagapor San baje Mynstep kajing Ialehkai kalong haprengka Herdiano Persia ke Real Salt Lake. Bad hagapor Riu Shiteng Mynstep kajing Ialehkai kalong haprengka Sporting Kansas City Persia ke Kynhun Lionel Messi ke Inter Miami.